nakaulo na paratikyon moro kay Sophie kami atas nama ni pamula ni Huriata marumong itu masugod ritinggo serunay laguan nama nang mulai pagi pe totong do dibuka Huriata nang sulong ka karena mata-mata aku sulong ni warna maka ulo Huria nama tamiang nangangauhon jadi hirahon ini kami siang atas nama di permulaan Huriat tadi di perdamaian dapat zuluhun mengidomati kami situ kita nasi juga kalau itu salah tahu kita yang mengguru di Tikyon suatu ngadong panari tahun ini dan lumobina di pastor Tiota. Jadi atas somlongna nabi natuban Huriata parjolo marete hina dungi bacaha sian ayat manung hatani dewata dungi martangiang terima labui tapatupa marete Huriata DKI di perdamaian uling jalalas marot dari siang kamang kaina modern. Jadi alana yang muda sama di ulang tahun di buku Deta 200 Sia ayat sada 22 di bawah nama terkipok nanti. Horo aku di debata. Oh, magomos aporsiamu una kobos. Dinamamuka ulaw talumobi maulaw muna di bagasan sa Panginoon sangat nang tuak kali masugope marhite surat tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus na parjulo di videonom di ayatonom sahat di pitu ditabba sa pulopat sahat rodi ayat sa pulonom. Surat tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus parjolo di biduonom mamukka si anak onom rodi ditu ditabba sapulopak sahat rodi sapulonom somnoma hatani tuhata pangomok gurang do tutu hudaulatton anggo mardongan sabam niroha ayang anong tarbo tuha siang anon jarang tarbuan hita agya aha lahorwa ay dihasusupang ni tikina patarma ibana bahenon ni namartuay parguko nasasada raja niaka raja Tuhan niya katuan. So sada-sado naso olo mate
si ingani hati ulun naso tarpat naso tartobot naso dungi idani colmaiban jarang tarbering asangapo to hagugum madibana rodi saliling dililing. Amin. Amin. Dia karaman tainam atani debatang tong saringat ikaw mulai sabor mino marsugut rak rosilen besam sian atas nama ni Budiata pakangasahum na Yesus Kristus dinasa parmuli peningin kita yang dan ajar umum mar itu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mengajari atau rahmah kita mangilu tangiang tanah dia jauh di Tuhan Yesus alia manami na di Banua Kijang saya binar bagi maguar saya Roma harajau saya saut mengalami roham Di Banua Tunggu somang na di Banua Kijang lehong maghami sa modarion ang siapa sisa manusia nabi somok palisa nabi di dosa didongan nama dosa Tuhan unak kami kuyo itu kamuncunan ale kadua mahami siap tangaku doh tanggung rohi nasangapong salim asini rohani Tuhan tat Yesus Kristus olong ni rohan nasiat dewa tak aman dohot persauran itu di porbadi iman madongan hita manggumbom hita sabor nginom maksud rohi saliling nililing na. Amin. Binasakma Tuhan mo po na Yesus. Asay talanjut at sarata. Kita ko sa untuk Perjul ba puro masyaraw baru pambay natin. Ako Jadi sa tagurang diluluan ni Raja. Kamu mabuat dua ni gotak nakino na siguro kamu nak makatay. Habu hasutan na di nanay marod na sita ima di parsawi sarimatong ni na dua-dua nami upong si Baguson parjolo kami marsabdani dua muna karaja nawatak kami raja na lihat nanuno amang raja inak soribara tung isong pihami permisi Mas. sabona suhuton lau makodasi na tuwa nami na sarimatuon lima opung isi bagus dulyo asa buat tani jo sokon dua di wordang ngami ala ni i permisi majo hami siak kamu na raja na lihat dulu dot inat pasori pada akaraja nami inang sorry pada tumpe marot dasami di son di berek kamu tang na alani na paningkat tang kami karaja nami tung na asarong ko na lang nami song gatimya dumani lau mahodasi na tuwa nami apala di Borneo akaraja nami alani permisi maju sakamuna Santa bigurang maju di amuna asa marontas maju hani asa otas sengami jo na dua nami nasari maju sonima pagiron nami tu amuna amang raja do inang soribara maoriate jadi alamulan nami nama lawa ordasi na tuwa nami na sari batuaw parjolo amak parmusit nami pagiron nami tuwa muna amak parmusit nami aduanod lamang majo tuwa matta na maturi bata aduanod lamang majo amang parmusit nami Toma, oleh damang masuk panggilan nami tong asa dulu damang tua mata amata raja do inata sori pada salu nama si tua natoro
Ano lang Raus padungdamang matugod sa sopay. Badang mesin. Mana di mamang? Ngadiuliho Panginoon namin. Agya matong marumula horas dibudian ni natuto nami nasari majuong sulina akapaparan na opialang asa liat panggadia perhorasan asa mga liat kami mangodasi na natuto nami nasari majuong badang mga gondang liat. Nga di oleh damang may Panginoon namin. Agya matong tudo marsaudara di huta, marsaudara ng bilalian. Suli na kami nasa muna hasuton tarungoy ma ng paparan ni
damang nami upung isi bagus studio. Alani saya tetap Panginoon nami. Tuhan muna nabi kasahat mo buas sami mangodasi natutunan nami yon. Asapay damang maduro godang parmusi parfusi. Jadi dia mula ada rasa satu kami pamurumu baca lagu dapat sakit tengah ya. Gano tuh? Masih tuh sakit kan? Jadi Gawin lima. Asa ala sa panoktor ato itak kay doak kalayan kana poru at kamang moru. Sulima bol ni hasundo. Asa uliak kami tikiot tuamu. Sauni Dilupur. Ada orang susah lebih tuh nama di orang-orang juga jika akan disenangi. Bangun nak kita biarkan kami bergabung dengan dia dulu. Bayi kami betul orang dengan dia dulu. orang kalai bayi orang. Kan nggak lontas cerita sebenarnya. Mau lihat mah anak itu lah. Ama permusik kami. Kami ada. Lu atau kapal lagi lu ha, itu kerja di bulan lah. Dia tuh laki halaki kan namanya tuh kami mengenal. Ada ganti dia udah adu ngami, bamarun dah sama kami di rumah. Kami. Waduh selatan. Tiga ini. Kalau mata topan iya. Masa terus tuh. Baiklah Mama Diami kodam dia bisa kodam sobat. Baiklah Bang Mas ini. Kami.
dakolan tang marsoba las di baik kamulo akka parbué ni tamiang nami marhite hebe lao manok bahami hula-hula muna marhite maka layak kaito akan boru sudah mahamung boru nami basa matong amat tanah mertua di bata ditangi mapangirot tay hipas mahamuna baca umur muna tutirna kapacarian muna pasamu itu tuh lebu jagar siani lau patu pau muna lau pasangap po kami hula-hula muna saluhuna tu songon ipe so padohan nami songon mangalusi hata muna kalaiku uli las maroha muna dohono nami songon idong ina tua-tua bako namar halto dulu namar rubian horos mamu nama sahaton hipas mahami nama jalo jadi ope alaunga di sopa-sopa hamu-hami akara raja dia mangburuk Dido rohanani Roma hami lao manabi-nabi hamuna saluhu na boru nami songoni ma pangirun nami amang parmusi nami asabor hat nami lao manabi-nabi yakka boru nami saluhu na baidang ma musik daw partusi Kasahatan di situ kirim, banyak nak kesahatan. Mau dah? Bona
nani hasudok. Bisod do hami nungan. Pangalapa, panampol pangalapa na sumihami lima sa borbor na marada. Diborgin perpun bikyong. Dohot dohami marduga kehilangan ima di parmonding ni dahamo. Molo siap pardadingon agama ang suarong kosaroha marsirang iba dohot nani hahoro. Ima pardul sirona dang sugurang tikri nguruna akapura akanauli lubong mati kuna parnon parnon daham tikri nguruna udang dong singotong akapura nauli narin di marsogot di partuannya di kamu itu dahamon ima nguruna ima sarani roh yang berkah terus roh amat bakar dong dapat dong sama lagi asarap mereka dong roh mersele sahadat dulu sahadat karuan pasirikon akka nahumurah bajakan asa rak malaka mam tijak rak mani jadi sama lima tidak menami anggi amat itu waktu teman itu mau tu so arung dope akka keluarga tak nasusah so basa mata di bagian hebat semua nasiga saat tu masuk nasong lima angka sudah udah mata di bagian angka hebat semua mendapat pengulutan anggi matong hari masuk hari najiur main kita dihamu belum bisa itu jala pengalaman angka masuk naik merodas mahal alai bama jodi hami godang siatir mula topa badama hami godang mula las padoma tu sopa di hamu amang nama-nama berdamai hami godang di asal lihat pahlasan lihat pengalian baka ada nonton bumi mah di seruna hasil nani so
Igual no camarones mana amis partiu kan asa ada stokam. Pasasoro pa doon yan. Vamos. Amang dia. Alaru nga ro hamu mamanebe ka. Olo. Han. Roma hami. Manobaho haharani. Mariu. Hamu na saruna. Gagal. Bukan farmasi tadi. Alaru nga ro. Ang kami. Napapanapoli. Manabay kami. Masapor hato kami. Lau maniu. Hahadoli nami. Dohot ang gidoli nami. May dabang musik na partu. Gabi akak na parna ko ko na ko Soalnya ka ay pasok kita perserahan na soalnya ko ni ituri. Soalnya tersurat di Sada Kore 10 ayat 10. Soalnya turun na hoin. Hapor sial pakirimon dohot hapolo. Nomor 8 durisi hapor siano napor siaro hita. Molo nyon nututo. Dia hatta mas. Nama kirung hita dari pasu ima dari parpun masubut dung tataruho nututon tinggal pastok. Alai loko na tirahin na penting haholongo masih haholongo ma hamusa luhuna akka hananan dinami na sasawudong dinawin na ay tiyo pinatbang sa pangata bayan damo madami ito las palo mo ito asata Oleh tema dituangkan lumogi ma dihamu tutur nami pasaribu somenau pinajulo muna siang ami tutur muna alamolo partikian napapulion nunga takas behita marsi boboan nunga marhula-hula marianak kita alai siabonana di perjalanan hidup tahun laos nang galihun na kaujak kamu ditongani huta naong nirikmu
Titik pinapartuloy nunga sisadatahi kita molohami napasahat ko budul muna di luban pasaribu siya doron molotang yang ngami turuban ni debata ditiki asa saluhut na hami si toro pinopar si gajamu tangan doh daina di napa baru begini na dua kita kapal setia marhide habor siautai kita kolan nama sakta alai jago baru napa tulus dilakanya matau jalan di habor saya kamu nang kami behuar kaputami na diiring-iring Tuhan kado padalan ni na 2 tahun ditiki sampai di Maduna alai di pagbuhul ni debata ngatabere marhite huriat tanakin didok asa jumulu hamu marpanu sadea tu debata ama nak todi tadi hamite mabain suara masukan Tuhanuna akan amang kainam yang sulit akan namar horong ngiroha nau pinasahan ni akan hamulakin namar dongat tu aleotik nahu bakang itangi dia kesiulau tau naik porlulo kita masuk parbinotoa nak tuak dari lama ihu pe kumadong kesiulau tau akaman nang nasurahan naik manirol alesong nima nabiar jalan lomos Tuhan mandok kesilo nami naik panggilan nami tuak kali namanya hudon marhite tangiang ni kita salut naik patukaon ni debatan di kamu dewi somos serba tumagipan tuak kali namanya hudon asa sister tahi kamu dulu sisa dahulu nak dulu rak magipu kamu nak dulu rak mengangkat nak dulu lumur di Madinah nami ubah zuluh berde sarupa kita nang babel alai andus alai aladima tang yang ngami ditutur muna atas nama ni bandaru nasir susono tang yang gona bui tar tahu kami dokot napar bos sami dua-dua di debata anggiat di pasat debata tuan kari nama hiuton tuak puang muna di pudian ni na 2 tahun marhide akasilas roh kutangi hamido marhide suara ala uleon sarimatua dobe ulota nakte ulau nago ulau neret na tapatu batu hari masuk di anak ko di poparan ni na 2 tanah tabaru-baru di dikion anggia mak tangia mata na martua di bata di tangiang kita selalu irah di budian ni na 2 ta majalo mangalului dakotan rokap nauni rokap gabi rokap mainan nasa rokap 2 rokap ama akan ani ulang tuman parbihon nadeng kani di huta nang di badiak pen tu horas nama hamu tu sadena rohamu mangalului yakkan dumengkan alai lumobi sadero hamu yakkan basilikon nahumurang atau sisa datang yang mahmutolo paniwata manulubi na kami akka situan ni rokodong asa horas mahamu na tinggal na libaran iture horas hipas nang nadi tangarat tope asa mahiteom ma tang yang nami do nang paswaswa siat kami alai tang yang nami mahite kami sian rasa ni buta na pasarot to kuta butul di tolong dohonon nami ma daran ni tang yang nami asa bitang manarungeris obun na sumorok diduluk di purbatua di budian ni na toto akari na mangi uto dioroi de bata jada di pas-pasukan itu hamu tuh saluhut tubuh anak kamu rilis tubuh haboru toro dongang muna mai
sahat saur matua. Matutua sa takki mawarang galinggang jalagalig. Dipurian ni na tuwa tao. Dipoparan na sa luhut nang dihamusa hasbuton. Ditongos de batama dinam. Anak patahi jalaw luwalang. Boru muna te parbas jala kare. Asa hukuki kami mah. Dalam itang yang ngami itu ro pani debata. Asa sahak masuk. Sahak manak tuwa te. Wari namang ibuton. Maghiti akaw laon na pinatu. Korbat tu napir tayo ako. Asa. Wari akta namang ibuton. Hilig kau mangolu. Saul jala mangaku agaliyo. Agkamang kaina. Kobato agkapagtikian. Alaobas patpuli. Pasirangan ni daging. Ala yang botol di pos hatta. Nama lui pajumpa luita tuaka ari namang ibuton. Alaikan hite di pasirangan itu John, naing dohot tani. Maka henodas tak budi di natuat tak apa nama lo. Uli jalalas marohamu, jala tihamu majuamang panggilan nami. Song lima seorang nami kamang akaina. Amang nama lo nami. Jadi mangkabi. Di song kami. Sian raja na tua. Napaujak ko botul ni. Tutur nami pasaribu di 2 tahun di tahun di ingananon di pasirangan di daging naik patu baut das sami pasirangan di daging tuna tua na waduh bihame di so asa panggilan nami maju amat kalau betul somon nogai camuti sotung maknalu jaga kamu amat ay nampe sohurok kami nya nungadi boto kamu atau baik maju amat godam mulai lak padumu godam sampai neng mga liat marami dalam nami may mangodasi na dua-dua nami na dua-dua nakko baru kami apala ditikyon baik majomang godang mga liat ni
raja ni nama ngujakok kami mana lu nasa sasana rungu ada orang suisik kuliah muna tonton muna asaro maju kami asahan majalo godang tak akan raja ni tutur nami amang permusi nami alanunga disabi-sabi tutur nami mana lu nasa sasana rungu kami saborat kami ilaw manopa tutur nami manalu nasian sosor naru main mamang musik na partusi Sinur apa panamu gabi dan diulamuna asal maksikat nak pertiru kami dapat dari tiga. Ima duduk asal semamu dari pengeratuan harus nang di basowi. Betul dibandingin betul di matamu. Harus sama dari pengeratuan semuanya menari di basowi. Dengan pekam korupat ngasih kube tornami sepuluh hari mate tornami. Tidak mau perlu sebenarnya. Pekam ang diambil orang situ itu pasata mang mat pasata ni. Di dihamuna ko na ni hasudan namin. Nung kadisok kami riding Purba Mandalu di Bataraja, Kota Barat Luhut Sagari. Dia matokot hata naudion bulun tuksa lebih kami. Nung masih sa dapat doha kami ko na ni hasudan. Dihamuna ko na ni hasudan namin. Goko jojo mani harohon sa hati batuto mani jawon dinaro sampai-sampai kata nauli kata nadenggang sitangnya orang sitangnya kenot tak tuh kata diwata takkan kami manukun coba ni kamu kajutan kami asal takkan kamu mar buah-buah mau lihat mah dihamuna raja ni nunggu nami dia hatana ia bawa na kerajaan nami imatakas nong bostang amanami na ita baru-baru di bagasat tikyon naong nialat ni Tuhata akan nadiari naong sakui ima amanami opung ni si bagus duli laos di bagasan bodarion
Madus rohat tay jalanunga upaboto kami Tuhan akaraja ni ilungunami saluhuna napatupaut tak songon gatiniadu ima ordas perhitian muna lau mangido tua mata na matua di bata di sudina peparan ni na tua nami pun sebagus milion asang giat akka sigat jamumur tuhipasna akkana tubuhan anak akkana tubuh boru asa tubuh boru akkana sudah potar rokap asa ada potar rokap tu somonipe songo mangalusi suku-suku ni razai ima hatana jala ima bawa karazanami moleh Sapu nang marunggol luma amang goro nami upu bagus studio di hari masogo di batu pahamu idos ni rohamuna ima di tongko hamu karazani lungkumuna marga dina pasidukot ari-ari na tuaka ari masogo asi batong rohani di bata di batiur ma ari masogo asa tiur ulaon di batuaon ni amang goro upu bagus studio kasmar hiteima kufoto kami doyak kamang goro kalai na hurasiko dobe ima nama soma kasohotan peparan ni amang goro nami yang jubulu di pudian na tuakari na mangihut lagi matong ito di bata akan rokak gawi rokak horas itu akari na mangihut kasmar hiteima di bawah hamuna ima di tonggo hamu kami sudah kalung kumarga ima songon dapat hidupkon ari-ari ima di nalang maropas marepas di ari borgino mama sumasuk mandi bata di hamuna puparan ni upu bagus dolion di hutan nang di pangaratoan anjir di terus di bata anak tabang di juluan tabang di tayang data kastubu mayatong gabi tumakas mayatong rau parulayan rasumar kita ima di soka bisudin mga kamarga puro ba manaro di Bataraja huta barat huta ganu ima songon alam ngodasi songon gatinya dungami asang dia masuk di bata cuaka ari namang beton ditobos di bata ma di hamuna sadari roha hamu akan marhah marang gitu aka ari namang beton asang boras sama akan di huta boras matatong akan ari pangaratuan songon di mamang suhu nami asang bang kiro kami asang marodas kami magaliat kami songon gatinya dung nami tu amang goro nami upu bagus dolion amang namalo nami Pagdok kami ke marga asal mengaliat tahan pemeropas ima mengodasi amang goro nami upu bagus dolion baik majoro di kami odang mula-mula odang sopa-sopa amang sulut nami abang namalo nami Sabi apa? ay woto kami do si tili-tili si talo-talo kan lebih woto guna ko kami nung katakas dito nung nama guna kami baru bergami mamar guna horas sudah peparani amang goro nami ko futuluso baik madi kami bodang bangga dia to bagus
tua nami na sarima tuon. Majak kumabayan, majak pun nang partab dia ni sudah na paparan ni tua nami. Tanah niya karaja nami. Kalau kay pasal tamu kata niya Panginoon ni kami majolo mangilo kodakta asa rohani lao mano bahamuna raja di lunggunani saluhna. Amang parmusin nami. Asa borot jo ami lao mano raja di lunggunami. Ima purba manalu si Mamora Kuta Barat Kuta Galung. Bae ma amang musik na obartusi. Muna kamang baru nami boto nami kubarik tabi do siya nasa roha do siya nasa fikramuna rohamu masoba mengeluhi kami ima marga uruba mandalu di Bataraja Kuta Barat do Kutagalu modate madi hamuna sayangi matong masu-masu di Bata di hamuna saduhuna sisa ada hasuhuto asagabi ma akan di ulamuna di badian sinur ma nang pahanamuna di huta oras mahaputong na di huta oras matong yakan na di banato mamas-mas di Bata di hamuna saya juga dana ma di hamu kapasarina sama lumobi ma di hagabion di hasangapon nang di hamuraon di budian di awang boru studio mamas-mas di Bata di hamuna situan ini anak iris boru terok dong amuna betutong saha betutong nang karibat so unima di hamu akamang boru nami nunga boy besi bulan nami akamang boru oh manate pak atau mulus di hamu akamang boru nami iboto nami atau begitu kami songon kodang nami parpudi lima hasa hata studio nang nama lo nami ayo hata studio Jadi, songonima kong nami tuhamu si Sarah dengan si Buntong. Mol kami na tunggu kami nuai sian borlunggu. Bohok manusia set sinakani sesuai acara na dibuang. Songoni doa kama. Tak pola menukupehan. Alam nga takas super kami nuai na 2 tahun. Na baru-baru. Orang tangi yang nama si masatong nami kama ina. Ang giat di kuliah ninyo na 2 tahun. Ibas-pas o tuhatan na besay di hamun. Di na sa 2 boru may di na sa 2 anak may di paparan ninyo na 2 tahun. Nang dia kapasikola may paparan na sa berbisuk mabistar di pasikolan na. Mono tunang kag mga lulikari so kapaparan ninyo na 2 tahun. Basta nga po manaliluan na. Ima susongotan niyang nami.
kami nuai bor lungku dari 2 tahun. Masuk ni matam yang kami nuai pe amang parmsi kami. Pe kamu majo sa mulai kami di kami. Bodang mula-mula nas perumah tu bodang sobai. Kami. Kemudian nami alaunga masirang barat biru na 2 orang. Asa mangor dasari. Dan jarang majo musik na obat tu si. Raja ni Borulunggu dotak marga-marga seksi ale-ale imanaung pinasaha muna akka tami ang Panginoon marhite ordas ang gibatong asirohan itu watta isahapon itu peparan ni natua-tua nami nasarima tuaun akka di purian ni Aryo alani mau lihat madi hamuna majakum mabadan nang partogion ni sudina peparan ni na dua-dua nami nasarima tuo alani akarajana ni pete suisi puri hamuna odasta kasarojo hani lao manop bahamuna akaraja boru nunggu nami marga-marga ale-ale do akka seksi saluhna sonima padohan nami asahu kitahami bodangta amang parmusik kami salado kami manomba-nomba akka borulungku saluhna do takka marga seksi nang kaliane asabay damang jo musik na obartu dihamuna sibos sarapuna sibos matuk tekas rohamu madaputukan dalatun las rohanami di bekamu do songon pada dahulas rohanami ina berupa
galang muna tuhami. Saya yang mentujulan nereo dihamu secara gunai subuto. Di pasu-pasu tu hatta di batama dihamu gabi na niula do sinuna pinahan. Asa tulu bi rumah gar siya no muse patu pamuna di akal ulau no muse lokabanga ari no. Besong ni meso ada siapkan boru bujima. Jadi song ni mamang pamusik ngami. Gada bang gada. Alang nga sa ibe hoda si hami be itong perpisahan namin kinagsipan niyo. Teka umali hami hoda kasahatan baru matu si tiyo-tiyo. Ama Disalu na kami ang Panginoon ni Akaraza ni lapapan ang bolita na kiningan. Suang sohoni Akaraza ni Nunggu, Raja ni Boru, Raja ni Longas Sahuta, Raja ni Ane-Ane, Marga-marga, seksi, Dodak Karogas Sahuta na kiningan. Hani siapa na hasuton, madrok mauliate, tuhamu na saluh na hugwari hami nakian. Jalan dia matogan, asi amat rohani amat tanah bertua di mata, bisa haponi tu paparan ni na dua-dua nani nasari matuon. Dohto apon na saluh na kahata do dia tanah ringgan, na upinasa una tuhani bona hasu saluh nasa sahausuton. So ina tua-tua marahon nani turtuman na dur tio inalote hata pasu na upinasa muna sayo nang mamuga unang mamose so ni mason hata pangapuo siya kami bona hasuton maleate asabek kamu yo asa manortok kami manortok tortor pangapuo ni may damang masya ni